87.6 Ghetto FM. Antu bara banyunyaga ruje rwa kithima kia miruki marima imbio ikubweketha tabaga jiola na ing'ang'i itithekagwa mbega na tabutangaga biura tugenda gutaba kiura ikamba kugwa mutongi-ini ukamba gwitula nuntu bwa matibo meku nambi mama uriuga kathima gaka getagwo atai getagwo kia mirugi riu talo wakilwa burienda atai ndi kaurugwa gekirwa mukuba tukarugurira tugekagira mutongi Ghetto FM. arimi kuma ntere cia muthara tigania imbio ikubweketha mama nata mama aburutha antu bawe buraba muthukiretie rietwa bakumuthukiria rietwa nambi bareto turire into bichie fertilizer baterie kuthuka 2018 imiaka mwanja itete fertilizer ikuthuka nata bwamenyangire para turaumbere kuthoma bwabauria bariuga ata turirwa fertilizer yekirwe mibukone ya fertilizer ethukite ala ukoya mwate fresh wekira karatasi-ine kayurayo athukire agui metho mbonera matumbigirwa inywe muriaga ng'ondu cia ithe witũ muthinjaga iria noru thĩinĩ wacio mũkehumba nguo cia guoya wacio ciĩko cianyu nĩ ikamũtuĩra cira na mĩoyo ya arĩa mwana ĩtithia mama kurikio kuongera gwegu fertilizer ni andu ginya karo katune nata karo gatune kamanicaga karo katune kona na chain ranger na into bibi bie imbienge ndrengo na chejegi to tratasi ni otheri to te andrekire chekero kwa burira ngabana kawira ataindi kinyambe jia kwa ikundi antu anikadaya nange ka batu nikatwe twingwa tukabunja cheje to twingwa tuka into bieto atona beto ndio to twingwa Ghetto FM. ntikuburia ndakacha bikibiki kuma Tharaka imbio ikubweketha na hatua ya kubangania kuandamana imbi bwandamanira ni ugumbieto bikibiki chiere mboksa nderi charoni ibao bakuia bikibiki ino bena agenti uko baraba kurutha sabe bagaetanira ikayirwa iba kugwatwa ibori chiende itio tukuiko kunyanira mwambora au tuiyaka watu lakini thirikari tiena manyama kumugwata pole ni bai wego yaku yaijirwe ri tariki 19 mweri wa 10 kayariku ye proteini nata bathungathungire kiyebo barurangie ngetiro tokia twegera ngitire ndugure inagwa twire rietwa na rira yaku yaijirwe tunaitwa David Olilo nilibiwa pikipiki August buri antu bagana indi baraba iyitwo gukinyira thaino tuwe more than 40 pikipiki chiolete mbinge kiumia chiere ithatu buri banga ataindi tutatengeneza group na tuweze kutafuta sisi wenyewe tumechoka na kubembelezana bori chitibugerera tiangasi bai tutiomba kugerwa tiangazi no tukamwamba na kuyana atigura tiangazi ye wanu bori chino re atukarania kambe thame malimandi tukare uturutagura kenjara chetu muriungi makonyi ikwamba baba bakuia bikibiki no bakundaga maguta mwamba omakuma ntera chagatunga kiwato kumanira kamera CCTV kithimani kimothokoni no yagatunga nchamba ibo kumenya nara chaiyo ikuirwa munene wa polisi agangwe mwe ambira uchunguzi waturuthite bigibiki irirwa mutuate ye na mutuate tutimithungira kuringana na burekari kiuria gyaku ikiriku thirikari no kuthungira kisimayu ikaomba kurwa na igatobora ikwiri itaomba kuthungira mutuate iturwirira bigibiki chetu ichoka aya mochiari inkuona tugukoma na miekethano ni kairi turirikanie rietwa na nara umite twekethane jina ninaitwa Margaret Karauki Kareo kutoka Malimanti tauni ya Malimanti munini wa challenge ya Ntangirete aya mugichiaro Kimathi Ntomero ikiuria kiriko kwenda kuria Karauki umekuwa ukipiga siasa sana kwa wakati mrefu hawa viongozi wamekusaidia hakuna mtu ananisaidia hata moja ule mtu ananisaidia na Mugambo ni Bruno Chiamani wa tauni ya Malimanti imugambo uriku Bruno Chiamani aguthethirie nayo akanyambia Karauki tuendezane na hiyo tauni yetu tutajengewa tukue mzuri na nimampenda sana kwa sababu Bruno kaimba atikamatwa ni tumbo alikamatwa ni maendeleo ati alikamata na nini alikamatwa ni maendeleo Ntomero ethina mbere unataka kuniambia viongozi hawajai kusaidia hakuna mtu alisaidia Mungu atajua hata nikaingia kwa mwenkezano angante gwite Rais Ruto agakuriongera hata
Ila Ruto liulizwa huyo mama mliengezana naye utaenda Malimanti kumsaidia? Akasema mimi nitaenda Malimanti. Na jirende hata kuja Malimanti hakuna kuuliza Karauki ni nani. Na alikuja hapa njuti. No abua nene baruthaga gogu. Tagwatira Kimathi Ntomiru. Kuri na muntu ungi nkwenda tweketha. Ni sasa mugiciaro. Muruaje kuma ntere cia Gangamara. Imbio gweketha. Ndenda mturie na mbesa. Ambao twire rietwa gutire gwatendete mbeca. Betagwa Ntwiga. Ntomiru. Tamburiria Ntwiga arenda muntu akariata. Ena miaka taigana? Ena miaka 30 ogu. Na gwetuna na kanyithi. Tamurie akarite kagita kaganata atari muntu. Wekarite sigu kwa miaka igana kweli? Miaka 2 ugu 3. Mwire aringe mistari emekai twigwe. Uria kona ndi mwega I love it. 80 nembori. Oh. I love you baby. I love you baby. Mama ito kuma ntere cia mitheru. Murira Kimathi Ntomiru nchamba yetu ata. No gatukumurombera Ngai aria tukaugaga niakinyire au. Aya. Mubunge mwekuru kaunti ya Tharaka Nithi Susan Ngugi Mwindu imbio igugweketha. The Kila Nithi Bridge. Inkuonore bungeni tauria minister wa barabara Davis Chilchil bura akubangira ndagachaino ya Nithi. What action has the ministry undertaken or is undertaking towards redesign, rerouting or erection of permanent accident arresting interventions at the Nithi Bridge? Chilchil ukauga ata iguru ria ndagachaino. We are all concerned about this Tharaka Nithi Bridge. We have installed a lot of bumps or humps on the road. We have separated the uplink traffic from the downlink traffic. We are in the process of finalizing the redesign for the new bridge. Ndokwegwa kinya iretwa Nithi Kila Bridge. We don't like the name Kila Bridge. We should get it back to Nithi. Ukundirikania kinya bora Ruto arutete wihirane bwa kuthondeka ndagachaino kagita nika mieri 6 ake ayukia wathani. Hii Nithi Bridge ndani ya miezi 6 tutakuwa tumeibadilisha, tumeipangia mahali ambapo haitakuwa hatari kwa maisha ya wananchi na wasafiri wote. Na atare athire munene na tiguna. Pole pole, kala ama namna gani? Kuri na rwimbo ruina kwa ugu. Maendeleo tunapata kwa shida sababu Anisa uongo. Unaogopa kuchagua viongozi sababu Anisa uongo. Nitajenga daraja Anisa uongo. Kuweni mimi Anisa uongo. Ntunga tamurangiri the blues number 1. Nago irore kwenda guturingithiria. Mauga makauga moraigwa moigwa oruniki moraigwa oru mwatona na Ruto witu kae twendana na Ruto tworaga mundu moraigwa no tukamuthura hiyo ikwa wanaimba kabisa. Gikeno giaku inkomenya ibora chero ciiri namba 3. Geto FM.